Ke Indodong League kebesan bala penyat dekat Nongtalang Khlachympa Sports and Cultural Club sing samla Nongtalang Khlachympa Nongtalang henin kesengi ke praterik Naiwing arjar arpuar kelepoi nok syak bekut apeng ngejingile akai final ke Nongtalang Mission Youth Club persya ke Nongtalang Khlachympa B. Hak jing bamla pelim hak bakat du kita teams kelepoi syak jing shoot try breakers hak ba ke Nongtalang Mission Youth Club kalala ban pelim ke Nongtalang Khlachympa B da prala nyo. Ya ketiga fifth Interdong League lawan ban kliap perdadu ex-MLA ke 7 Amlerim Uma Stephenson Mukim ubalongkum ukongsan hak jinga don lang MDC Kawar Central Orlando Lamin bringkat badu advocate ubalong General Secretary ke HYC Sengkmi Central Body. Hak ketiga Interdong League kebasan uravi manar na pedengki players ulayo ra ya ke nam top scorer ya ke best goalkeeper layo ra do shining star Merchiang but ya ke emerging player layo ra do Fleming Lingdo ya player of tournament layo ban ra do Dedi Chinnam Posnem kat bay ke best discipline team layo ban ra de ke kenhun Nongtalang Shillong Thamai United Football Club. Interdong Football League arca arfuar. Nasoro banai kublai kerpang yang kinoelam jong Khlachympa Sports and Cultural Club. Lesi gadai lembaga jeng presitom gajongki kabla Pynlong ba kani gajing ilakai Interdong kan poi syadu uneu mau meru basan. Gajing ai kublai ke bekerpang yang kinoelam jong Khlachympa Sports and Cultural Club. Tengah kerpat yang hilang tungin ai gajing thap keti yang kinoelam jong Khlachympa Sports and Cultural Club kublai presitom kan poi syadu kanika thong ka ban tabat nganget bangakit bok bro bakani gajing ilakai kamdai ban kut satang uneu mau meru basan. Tangit skam bakani ka Interdong kan nang kieu nagisnam bakan kot lu lesi hadin san phok le gisnam ngin sala banwan biang kani gajaka ban pet baka Khlachympa Sports and Cultural Club kan Pynlong gajing ile ka Interdong ka basan thosan kata le se gajing pet gajing i jingai gajongi ban lamba kini gajing ile kai kibakum kini ngin yo pat ban yo i ke khon samla gajongi nakadong ngathan go fair kam tam e kid khot jong gajai meriu bikin mi khmat ya kajalla kin mi khmat ya kari di borok kuai kandiat jat bangidoni kinong mi khmat ke jongi mahalando di MDC Ima Stephenson ni lade yamale bat in sayele e yamale go manta tip lada uble webet lese in yo aru banjob ho arfulai tishwabin drung lanin yo yu kajat banjob ho arfulai ngasu banpen kenmawe i lese lade poi po assembly in kenmawe kani gowe nakimat jingdawa gi mangi kum gaseng yeng nakapo sa kapo u sports minister hakajinga kenduk kajongi hakini gimnai gi beladap uang ba ka sports policy jong kajala kan tri kamno hadin arbanai mentangi layak lenti la santli gi benai ngiklam yo i ka sports policy balai kum gaseng gi dawai ka sports policy mangi suthu balada ka sports policy gadon ki khun samla gi jongi gi beret nadu ka por bikile school kilayo e ka scholarship la negajing arab bikin pentebet ya ladi kin hikai ya ladi bikin nangla ban ki ngisuthu ba ka jingile kai kanum kot tang po snong tapi kwa ban ki fidon kam ya ki coach ki babiang fidon kam ya ki madan football ki babiang ngisuthu bai ma holandu yarab kat bala ban snai kani madan de larangi kwa bagi khun samla ki jongi kin kio ka jingle kai nyempat biang tangkat ni madan dan kam ki artificial turf dan kam ki coach ki babiang larangi kwa ban pen kio ki khun samla ka jongi tingi na snow bachat pengiyo ya kani kabu kamangi don ni gini nong mi khmat pat ba ki jongi ban pen kan mau baga sports policy kalau kebadan kami ki khun samla ki jongi ban kio la kalau ki kami le kai bat ki we